Ket ita, at to'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka agaramid iti kalukwan, tapno awan to ti pakairubwam. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Ay no kasta, nakapauit ka, anak ko. Way, nanang. Mabalin yun ng erwarte kwarta ngayong pawit ka. Sige, anak ko. Inak to irwaran. Way, nanang. Bantayan nyo ti apuyo, Ang mga nutila pagpapanan na. Ay, di ka madanagan. Gwardya daw ni Mara. Jak baybay anti anak mo, anak ko. Kan, jak ikikan iti kwarta na. Tapno saan makarwar. Ay, ang mga no armanda, no palubusak arumwar. Ay. Ibagayaw, tasan pa'y lang agpaparang. Masapo lang makaturpos pa'y nga umuna iti panagadal na sa akbaya makinubyaw. Ay, wan. Danag mun aya. Siyak di makaammo iti apo ko kunak lang arudan. Sige nga rudan anak ko tarumwarak. Inak irwar ti impawit mo akwarta mi kan ni Mara. Way, nanang. Ano sa nyo pala ti maipawit ko takas tayo mo ti sitwasyon tayo. Sa anak pala maka full time iti trabaho dito abroad. Tanay, nakapsot pala ti business dito. Di mo lang aminan malmalpas da ito pantimya. Wan, anak ko. Ayos laeng. Umdas mat ti ipaw-pawit mo akwarta mi Awan problema iti day ka. O sige nga rudan. Babayan, anak ko. Tasapaak ti rumwar. Sige nga ro, nanang. Bye! Bye, anak ko. Lola, siya kunti mapan mangirwar iti pawit ni tatang. Maiparit sama ti senior citizen arumwar. Sita enda kayo. Nagkuna si taendak. Saan mo't amadlaw senyorak? Ha? Ay pagsasawak to pa'y idano si taendak. Apay, aday bininsyayo senior citizenak kunak Ay, kuyogang kay nga rodan Ay uray sa anin. Agbati kan dito'y balay. Sige, makamu kayo nga rod. Di ulip-lipatan tay mask yaw. Kan ag-face shield kayo. Wan, danag mun aya. Sige, taagrobwata ko. Ni, ada kayon, Lola. Ay, my kapog, tay suro na. Ha? Gimatangak iti baraw cellphone ko. Ni, manan? Ay, wan Ala, ka. Agtugaw ta. Ay, sigod na cellphone nyo nga Ha? Diyak kaya tinday jay. Nagmaday ti kamera na. Makita ti kurar ti rupak ijay. Ay may mayat siguro na ito'y tanangin ngina. Ala kayo. Gatang gatang iti cellphone nyo. Ay sana bali Tailakok tundag itay daan. Ala, isuro na Tadyak unay kabisado na ito cellphone. Ken, isign in mo tay Facebook ko dita. Ang sakbay na agsilpi akpay tasukatak tay profile picture ko. Ha? Sukatak itinapimpintas. Luseng, asawak, mabalin ti umay. Si kamanan, inaw. Wain, ta umay ko man ikan iti suman ti apo ko ta. Kasta kamutan Nagluto ak nga men iti Ay, anda suman may. Nagluto ak mat idikalman. Unay ka ti, bakit ko Bakit ko ide, kunam? Tanabayagan sinata, ino. Luseng. Nagpuskol matiro pa mo na mangawag-awag kanyak iti bakit? Kalpasan ti panang panaw mo kanyak ide. Kalpasan na adapay larupam nga agparang-parang ditoy. Luseng. Lading itag. Ang amdikan kayat, ino. Sinugat monto'y pusok. Kat presko pa'y laang ti sugat nga impalak ang mo kanyak ide. Isu apumanaw kan! Oray anyat araramidam, jak kayatin ti makisinubyan iti lakay, ama nga lilaw!
Awan na talaga, anak ka. Di na kun kayat ni nanang yaw. Awan san tinamnama. Ay, di yun ipilit ti bagiyo kininanang no talaga adi na kayon kayat tatang. Awawatin nyo latan ah. Nagbabawyak mo't tinagbasulak iti kalabas, anak ka. Wen, ngam narigrigat no pilitin nyo ni nanang amakisinubyan kada kayo. Tamangan no saan kayong tumatlaan na ragsak, tatang. Di kayat ka. Ang kadwa kami iti inayaw. Bayat di panagbakad ken panaglakay may. Tatang. Kasapulak ti kadwa, anak ka. Dahil ako mati panunutin jay inayaw. Kasapulan na ti kabinadang iti biyag. Kabayatan ti panagbakit na. Kasapulan na. Kat kasapulak mo jay inayaw. Ay, ala, bayan nyo. Takasaritak tumanan ni nanang, tatang. Barang maayaw. Kalpasan ti panang-panaw na kada tayo ide. Ita, kondesoble. Napos kolkit di ti panagrup-rupa na ah. Ha! Ibagam, tanapos kol jay rupa na. Nanang, nagbabawyanan ni tatang dagiti bidut na. Pakawanin nyo ka din. Awan! Ha! Narigat ti basta mamakawan latan. Ang pilitak, tapno awanan ti adupay asao. Sige, mapakawan kaun. Ang jak kayatan ti makisinubyan kan kuana. Nanang. Awanan ti panagayat ko kan kuana. Inkalikaun. Di yun maawat ni tatang dito'y balay? Saanan? No kaya't yu at tulungan nyo. Pag naudan nyo ijay balayaw. Basta jak kayatan nga agdan na kami manan. Ay, mabitlaan adawag kaw. Hello, babes. Babes? At the babes ni nanang? Jak kumakayat nga ibaga da ito'y kada kayo, Auntie Wilma. Jak mo't kayat ti agilimod ah. Wun, adda boyfriend ni Lola. Chatmate na. Anya? Ay, unay matan ni nanang. Iso ti pagpuypuyatan na. Ti makininawag iti chatmate na ante. Ti jak kayat. Kanayon na aludan day ti chatmate na. Mangmangag ko no kasdi nga umawag. Kanayon nga agpalod ken ni Lola. Anya? Saan pa'y nga amo ni tatang day ti ante? Da kayon to na ti mangibagaken kwa na. Mabutengak nga gipulong. Sige, awagak to ni Manong, ije abro. Lola? Aping agsangsangit kayo? Ay, imbrik na kon ni Ador. Idi awanan ti maitad ko alod na. Imblak nakmatan. Ha? Baybayan yun day tiyan lalaki, Lola. Basol mo da ito'y Mara. Ha? No di ka ko managipulong, saan ko mga insardeng ti amam ti mangpauit kanyak iti kwarta. Ay, tila impulpulong ngamin ni Antime. Kat day jay mat nga Antime, impulong nan adagos iti amam. Iso abasol yaw ti panangibrek ni Ador kanyak. Di yun lang ngamin amaw, tirik na ti masakitan. Nagsakit. Sorry, Lola. Sana bali. Adda kami mo't amang ipatpatag kada kayo. Awatan nyo kit din ni Lolo. Iso ti ayatan nyo manen. Palas! Ha? Rayan niya't mapaspasamak. Jak tumaawat na dya tao. Patsak! Adan tulat na masarakak anapun daw amang ipatag kanyak. Bakbaketan kayo, Lola. Awanan, ti mangayat kada kayo. Tekunam, Ngam apay, itulok ko nga raud. Ha? Nan, agpwesto ka man kitday, tapitsuran ka. Ha? Ni, apay, Lola? Ay basta pitsuran ka. Ala, umisem ka.
Day kapintasan nga isam ti aramidam. Anya? Sige nga, Rod. Aha. 1, 2, 3. Aday tay. Ay nay. Napintas ti alam dito'y apok. Ay, nagpintas ka. Aday ta. Nasukatakon ti profile picture ka. Ken, indilit ko amin ang aladawan ko iti picture ko. Hey, so katak iti ladawan ni Mara. Tapno kasla napintas abalasang ti akin account dito'y Facebook account ko. Hey, oh, imposible ajak makaban ni iti baraw. No kasto iti kinapintas ti profile ko. Ay, ag-search sak iti i-friend request ko. Dagitay guwapaw alalaki. Lola, rabiin, maturog kayon. Agsil-cellphone kayo pailaan. Maturog kalatan apok. Diyak pa'y makaturog. Asino man ang takachat yu aya? Ay awan. Basta maturog kan. Ala? Kanayon man ang ti panagpuyat yun. Amok, adamanan ka chat yaw. Urno sumankit di tabuok mo apok. Tag-picture ka. Umisem ka. Nilulamot, rabrabi eh. Ay basta. Umisem ka. Ala, urno sam tabuok mo. Aha. May isa. Dua. Smile! Ay, aday ta! Ay na! Nagpintas ka talaga, apok! Ala, maturog kan, wine? Sige nga, Rod. Umuna ako na maturog, Lola. Sige. Dita kayon. Aha. Isin ko manan ka ni Jaime. To'y ladawan ni Mara. Ay, main-in-love una yan ni Jaime. Dito'y ladawan ti apo ko. Di nalaamaw. Painlabak iti kasta unay. Nay, nagchat manan. Ay, replyak. Kalpasan na, padasak adawatan iti kwarta. Ay, di naklakit di pa ayon daytoy. Taag mauyong iti kinapintas ti ladawan nga in forward ko. Ay, hala! Ay, umawagan! Ay, sos! Ay, kasanungay daytoy. Ikapsot ko lang ti busis ka, tapno di na madlaw abakat ti kasarsarita na. Paubingak ti busis ka. Hello? Hello, sweetie. Kumusta ka? Okay lang, sweetie. Apay akas ta ti boses mo. Kasla may pipit. Talaga akas to ti boses ko. Sa bagay, napintas ka latta. O akas ta ti boses mo. Angam, apay adi ka makita, sweetie. I-on mo ati video ti cellphone mo. Kwa? Sorry ha? Kwa? Brown out namin. Dito'y ayan mi. Tinak madla makita no i-on ko ti video. Kasta ka di? Okay nga, Rod. It's okay, sweetie. Kahit kasano, agkita tayong tanbigat. Inta mga niti restaurant. Kalpasan na, intag pasyal. Ha? Kwa? Please, sweetie. Kaya't ka na makita iti personal. Kwa? Ay, sana pa'y areti. Sayang. Itet ko kumatiri
galok a kwintas kan singsing. At tapay relo, 24 karat amin. Sige. Akita ta, sweetie. Sa dinaw, ti pakitaan ta. Ibagam, sweetie. Luseng, anya dyan nadamag ka. Ada ka no chat meet ma? Awan, pudno. Anya kumaita. Luseng, Awan karbangam ang mga tipa iti kayat ko nga aramidan. Tanagsinakan. kaya't kala apalagipan. I love you. Iso nga isaksakit ka. Di ka agaramid iti kalukuhan, tapno awan to ti pakairubuam. Ay, di tabagem ti pangibagam iti dayta. Sika tinagaramid iti kalokwan. Nagbalbaliw akaun bakit? Iso nga awaten nakadimanan Ay saanan, di kan pagan ano. Kahit asinon to ti kabinadang mau, no kumapsot ka. Ay jak ka sa pulan. Kasta latibiyag Na, No addan taw maipaay akabinadang ko pagyamanak. Basta huwag lang ikaw. Period. Ni, anya ti aramidan tayo dito Lola. Ay na, sabten ta ti chatmit ko, apok. Katsure, no inaramat ko tiladawan mo, wan. Anyat kayat yu asawan. Sika ti amo na at chatmate na. Tapasig aladawan mo tinakita na iti account ko. Anya? Ala kayo. Tilar aramidan yu Lola. Kampay iday, kinuyog ka laeng. Ang sakayam latan, wan. San abalay, di ka baybayan. Adang amin itid na nga alahas. Pasig ka no at 24 karats dagijay. Ay sayang. No maalata, itarayantaan. Anya kayo matan Lola. Tilar aramidan yu. Agawid tayo. Ay saan sayang jay itid na. Sweetie! Isuday tan apok. Isuday tan ni Jaime at chatmit ko. Kabutbutang tilangana. Barbasan. Kan nagado ti tatuna. Kan pati aritos na nagado. Sweetie! Ay, excuse me, sir. Siyak ti Lola to'y chatmit mo. Ay, pasensya kan ha. Managbabain ngamin iti personal. Iso ang nagpakuyog kanya. Sorry, sweetie. Gamja kung mas balan ti iliw ko kan ka! Ay, may demora ko pati apo ko. Ay. Tintas ka gaya mo talaga. Asawaan ka mo. Kasara ka. Ay, ibatab ti apo ko kunak. Kupwa kung to'y napintas si Anobia ka. Ay, na. Oh my God, no! Wan! Oh my God! Ay, ipatanyak! Ay, di mo mas masakit ang yak ko! Ay, nanay ko! Ay, Kuwagan. ay, ipatanyak! Ay, tulong! Ay, Oh my tulong! God! Tulong! Makitam da ito'y ha? Ipo ko! Ay, tulong! Sige! Pagdasan niyo ti masidag kanyak. Dapat ayot da ito'y ataw! Ay, di mo itutok kanyak ti imo ko! Pagdasan niyo ti masidag! Kunak! Ay, tuladak tinaramin ni Mara. Kung tarak man. Ay, taray, Luseng! Taray! Pasensya kan, Gary, anak ko. Sorry. Ay unay kayo magtinana. Bakbakitan kayo. Ngamalayo pa ilat ya garamit iti kalukwan, Mike. Sorry, anak ko. Alala, sige. Kurnusan niyo ti bagbagiyaw. Bye. Bye, anak ko. Kitaan nyo man tikas tangar aramidan nyo, nanang. Dandani kayon na isagmak. Daitan ti ibagbagakken ka iday, Luseng. Di ka agaramid iti kalukwan, tapno awan to ti pakairubuam. Naimbag tanatiliw day di ataaw.
Wen nga rod Lola. Pati siyak nga po kuyo. Dandani na irubo. Ay, apaw. Husto ka din. Inungtan na ko ni Gary. Iso adidak kumanungtan. Masurunak lang aming nanang. Lola, pangaasiyo. Di yun aramidon ti kasjay Wen apok. Promise. Sorry Kat. Sorry mate. Inaw. Sige. Okay laang lusay. Di napatag na amiris mo tibidot mo. Kahit awatan nak ngaminan Sige. Awatan kan, Inaw. Agsublikan kanyak. Ta mga barwanan tamanan. Lakay. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan adaw iti pagsasao ako nana. Di ka agaramid iti kalukwan tapno awan to ti pakairubwam. Ket ita, at to'y ti pakasaritaan adaw iti pagsasao ako nana. Di ka pili-apili tapno di ka agbabawi iti udi. Tampok dito'y programa tayo. Amom, Ricky. Kada kayaw ngagkakaubingan, si kalangan, ti baraw. Iso akan kantsawan da ka iti baak. Ay nananang, awan matida ka sa pagbanagat nga uray awagan dak iti baak. Anya ko matinasakit bakrang ko ngay. Ay na, bakit ako, anak ko? Kaya't kumot makita kumapay anasaya at ti pagbanagam, sakbay nga ipulang ko ti bulod ko, abiyag. Anyakit ni nanang anaya. Saan na kayo pa'y nga alaan ni Lord? Tanag yun ay Ay, Ricky, seryoso ka makisarsarita ken ka anak ko di nakpilpilusupwan. Agpay sumatibag bagak nanang. Saan kayo pa'y amatay? At idog pa'y tibiyagyo. Tanagdakkel day talapayagyo. Nita, di nakpag-aangawan ko naklangarudain. Ti ibagbagak ken ka ti kami ti importansya. Agpamilya kan, talaklakayan kan. 35 taon mo. Awan ti parikot kanyak, nanang. Lalaki ak. No babayak kuma, iso, madanagan kayo. Ngamkas itinakon-akon, lalaki ak. Iso nga awan ti parikot. Ay namanong estong, siya kun amis mo ti mang ibagbaga. Iti kanito nga agparipirip kanyak ni Manong Rique. Ay, kumayot ko takadagos Ay, Una yan. Nagkasatan di ka ubingak no kasta, bete? agpayso ti bagbaga, Manong Estong. Una yun, tadinak man lamadlaw mo't ni Manong Ricky. Siya pa yun ti agpapansin no daduma. Ngamkas ladinak lak tamakit kita. Among bete, napili ngamin di ka ubingak. Iso akada kami atalong agkakaubingan, isulangan ti baraw. Ibagbaga nga rod ti kaaduan, abaak ka no ni Manong Ricky. Ang para kanya, saan abalin abaak? Tanagtaarmat no matmatmatak. Ay. Apaw. Ay, una yun ditang ibagbagam, may papankin ni Ricky. Agpaisumot nga may Manong Estong. Nagtaor ni Manong Ricky. Ay na nagwapo. Talaga perpekto aputot ni Adan. Bete, no kasta, talaga akursunadam ni Ricky akaubingan. Ay, yes na yes, Manong Estong. At tinasayaat, kasaritak man, ta iset up ka kankwana. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Manong Estong? Basta, iset up ka kankwana. So agsagana ka, tayo ti mabig. Ag-date kayo kun ni Ricky. Ay, type! Ay, sige, Manong Estong, kayat ko dayta. Kun ibagam iti kaubingam saan anak kapoy, kun saan anapili. Tatipili apili, agbabawin to iti ude. Nay, si ka magayam ka, Raul, balasang ko. Wen, nanadiling. Umayak man mangipadigaw iti inluto ni tatang. Nagparti ngamin itinitib ang manok. Nay, nagsaya ata, balasang ko. Daytoy ne, nana. Eh, Pinilik dagiti ginaok itay nga umay ko ipadigo. Dagiti paborito ni Manong Ricky tinted ko.
Ha? Ay, nanadiling, ada ka din ni Manong Ricky? Ay, awan may. Nasa paarimwar, Carol. Ay, Ang jak amuan no sa dino ti papanan na tadi na mo't imbaga. ay, sayang. Kunak no adda. Angam, sana bale, nana. Pakibagayon tulatan, anang tedak iti sidaan na. Ay, kakayat mo asawan, Carol. Para lakan ni Ricky, nga anak ko na itaumay mo ipadigaw. Makisida kayon tulatamutin, nanadiling. Ang pangaasiyo, taidanon nyo ka ni Manong Ricky, asyak tinangted iti sidaan na. Naimbagta na si putak ti ilalabas mo dita parangan, pare Rikay. Apay aya istong. Anyat ibagam kanyak. Tauray na inawis nak dito'y balayaw. Kasla sikretong malupit dahi tayo ibagam kanyak Panagkunak kahit sana sikreto dahito nga ibagak. Ta agdadata mo ti panang ipadlaw na. Anya ti kayat mo asawan istong? Ay nari kay, di ka nagpili-pili. Asawaan mo ni Bete. Anya? Si kamot istong. Tila ibagbagam. Ay, kung naklagid din niya ti rason tay nawis nakpay dito'y balayaw. Tay talagam ti bagam. Panunuto man na imbaga, pare Ricky. Ay, Kada tayo atalo kada Roger. Si kalangan ti baraw. Apay, awan ka di ti plano ang mga asawa. siyempre, adda. Ang ti kayat ko, day tay perfecto. Ah, Day tay makuna a Diyosa. Day tay awan ti umasping iti kinapintas na. ay una yan. Napili ka unay, pare. Kasta ti bihag, pare. Ta siyempre, makita mat, guwapo Sa bagay, ang napintas mo't ni Bete. Napudaw, kan seksi. Ang pagat barukong kulahan. Ah, In short, medyo pandek ama partner kanyak. ah, Ti kayat ko ngamin, paristong. Day kataytayag kumit, Tapno, di nakmatang-tangadan, wag sarsarita kami. talaga napili ka, pare Ricky. Ay, rumbang lang, paristong, tagwapo akit nga rod. Iswa masapul nga awan mati umasping, iti kinapintas ti asawa. Hoy, Carol, agsarita taman. Hoy, kamad. Apay, anyat parikot mo, sika, Bete? Nagpuskol taro pa ma. Agasam tamasansan ka mapanmangtod iti sidaan iti ayan da Manong Ricky. Anya? Ay kat anya kumati bibiyang mo. Di mapan kamat mangtad no kayat mo. Agraraman ka kidi Papansin ka. Apay ti kunam. Kayatan na ka ni Manong Ricky. Babayan iti panangit itad mo iti sidaan na. Kat sika, panagkunam ka de kat magustuhan na ka ni Manong Ricky, babaan iti panangi broadcast mo iti entero ang lugar tayo iti panaggustom kan kwa na? Talaga akarkaritan na bro, ha? Anong panak? Awanan ka iti bain, pangatan ka man longan! Anay ko! Anay! Na, ay, katawa am timbagakan ka. Apan na kay barangay da Bete kan Carol anagapa gapukan ka. Ay na, kasanumot nga min nanang. Makapakatawa mata talaga timbagayo. Agasam nga iti kasta napasamak. Na, Naibarangay da, gaputa nagapa da, gapukan yak. unay mo't akatawa daytan. Whew! Agpada da nga rod nga gustukin ka. Saan lada Bete kan Carol? Aduda pa'y ababalasang dito'y lugar tayong aggustukan ka, Rikay. Nulabsan tag sarita. Ultimo dagiti addan asawa na. Agkursunada pa'y lakin ka. Iso di ka agar-aramid si ka, Rikay, Amangan tukat no adda marakrak a pamilya gapukan ka. Ay, unay mo't daytan nanang. Jak to pa'y kayatin dagiti babalasang nga gusto kanyak. Dagitan to lahagit di adda asawa dan. Ay, anak ko. Apay ngamin ay adi ka pa'y lamang asawa. Tap nagulimot kamatin.
Mangbukil ka ni tibukod mo a pamilya. Madahanon to. Apa man na mamamu kung ti perpekto a babae a may bagay iti kinataer ko. Ay, unayan aya. Napili ka unay nga men. Kasta latibiyag, nanang. Masapul nga agpili ka tapno makontento ka. Angam nay, laglagi pam tay pagsasao, anak ko. Dati pili a pili, agbabawin to iti uday. Imposible ang mapasamak na ita, nanang. Wais to'y anak yo. Awan to ti makalilaw kanya. Tandaanan nyo dayta, nanang. Nagpintas iti igid ti baybay anangawisam kanya, Ricky. Paula, agyaman na ka. Tatong galawisan ka. Sana ka mapaay. Naragsakak tunggal agkuyog ta, Ricky. Dayta tinapatan. Nakarkaro pa'y kanyak, Paula. Nang runa ket, nakitak no kasano ti tratom kininanang ko. Idinyam amu ka kenkwana. Narespeto, ken kaslasigo dit agam amu kayo kininanang ko. Gapo iti pannakilangan mo kenkwana. Saan ka pa matapobre? Nasingpet ka pa Ricky. Kat gapo iti dayta. Diyo akong malabdan tiriknak. Agayatakkan ka. Pinatpatam dagiti ima. Ay ayatan ka, Paula. Sapay lang kuma. Tamay kariak itikaskan ka. Kinapudno na, Ricky. Nabayagan nga gusto akan ka. Agpaiso, Paula. Wan, Ricky. Ay ayatan ka nga. Nabayagan. Agpaiso gayam tinadamag ko na nadiling. Talaga si Murutin ni Ricky kan ni Paula. Wanistong. Ikoy-kuyog dak nga ron ngam awan mo't pangibat tsak kadagiti sanikwami ditaw. Iso ako nada asar sarong karandak tulatan. Ay nananadiling. Jackpot ni Ricky kan ni Paula. Nakapimpintas. Nauma. Sexy. Kan kang runani ti amin. Nabaknang. Nasarakan mo't langan ni Ricky ti perfect match na. Nagbunga ti panagbalin na anapilay. Hay! Ne, apay nga nagsinay kayo itinaunag na nadiling. Jak among ay agtib-tib bayo ak. Anya? Nakayukit dimit. No kaano anatong palan ti arapap ni Ricky nga anak yaw. Santo kasta ti Jariyaw? Rumbang ko mga agbalin kayo naragsak. Uwan, naragsakak istong. Taka maudyanan na. Nakapili mo't laangan ni Ricky iti makatakunaynay na iti biyag. Mas daawak. Tadidakat nagkasar ko mga umuna. Kinidaw la ni Paula asumurutan kan kwa na ni Ricky. Imanugot mo tenjay anak ko. Anya nga rin ti maaramidan tayo ngay nanadiling. Awan Isosuportaran tayo lahat ng pagragsakan ni Pare Rikay. Lam, apay analiday ka. Makalawas pa ilaan, manipod si Murutak kan ka dito'y nagdakkel abalay mo. Kaslag babawi kan. Ricky. Apay ka di Lam. Di nakasamat ay ayatan. Anya asaan? Imbagak matan. Nabayagan ngay ayatan ka. Kat gapo iti panagayat ko kan ka. Iso amakon konsensya ak. Anya ko mati pa kakonsensyaan ngay, Lam. Ti ayat, saan arumbeng na pa kakonsensyaan? Anya ka di. Adya kayat analiday ka. Ti kayat ko, agbalin ka anaragsak. Taay ayatin ka unay, Lam. Ricky, talaga ka di adinak mailasin. Ha? Mom, Lam. Hindi na mo nakita ka, nailasin ka dagusen. Wait, nailasin ka idin. Damo pa ila nakita ka.
Amok idin asikati forever ko. Aday ta ka manan. Seryoso ak. Kaslang aming jak pa'y lapat yan nga agdandan natan. Idin to ta arapaap kalaang idi high school ta. Ni, aguray kalab. Agkadalan taaya iti high school idi. Katuan. Niya. Paula Istoke. Paula Istoke. Urenya ti aramidak lang. Talaga nga awan ti malagip ko akaadalak iti high school nga agnagan iti Paula Istoke. Ngam, malagip mo kadi iti high school? Adda imbilang mo a best friend mo? Ha? Ni Paulo. Jak tumalipatan day a best friend ko. Baknang day jay. Kanayon nak idi apabuludan iti pagbayad ko iti tuition fee. No awan kwarta ni nanang. Nagsingbat day a best friend ko. Ni Paulo Istoke. Paulo Istoke. Agure ka. Agpada kayo iti apelyedo kini Paulo. Anya ti kayat asawon da ito eh. Simple lang, Ricky. Ni Paulo kan siya kat may maysa. Paula ak itan. Kalpasan ti pa nagpa-transgender ko. Son! Ay, una yan. Isumot lagayam akas la pamilyar kanyak ni Paula. Ididamo nga inyam ammom kanyak. Gayam! Ay na anak ko aya. Daytan ti bunga ti kinalaing mo ng agpilay. Pangasiyo nanang. Sandak ko man asidiran. Jakmot amo aga po iti kwarta. Kat posible gayam nga agbalin a babae iti sigud a lalaki. Ay, una yun ayari kay anak ko. Sang kay bagak tumot ngamin ide. Ti pili a pili. Agbabawin to iti uday. Anya nga di napasamak. Di pimayso ti imbagak. Nanang huston. Kadurman ko lang arudan ti bagik kastapay ti bagayo. Katanya nga raw ti bagam kadagiti kakalugaran tayaw. Mas daaw dalakit di. No ape ang nagsubli ka. Kalpasan ti makalawas laeng nga isusurot mo. Basta. Diyak kaya tamamuan ti pudno nanang. Mabainak. Ay. Ibagak tulangan na sandak akayat dagiti dadakkel ni Paula. Basta. Diyak kaya may butak-tak ti pudno. Anagayatak iti sigod a lalaki. Diyak kayat nanang. Mapainak. Katala ikagumaan nga ron alipatan tinapasamak. Kat agmove on ka. Kastala ti biyag, anak kaw. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka pili-apili, tapno di ka agbabawi iti udi. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag!